Bite muturage? Byiza. Witwa nde? Munyabugingo. None kubera icyo uri ngaha muri Kongo? Hari umuntu naje gusura. None uri mu Kongomani? Oya, ndi Umunyarwanda. None kubera iki ushaka iyi carte y'amatora yo mu Kongo? Nabonye ari heza narashaka kwakorera. Narageze nsanga abantu barimo gukora hari imikorere nshaka kwakorera. None iwanyu mu Rwanda muri neza mufite byose hariya kubera iki murashaka iyi Kongo, murashaka amatora mu Kongo? Yewe nahaje nshaka kugira ngo n'ubundi nahageze nje gusura umuntu mbona ni heza, mbona ubucuruzi buragenda nta kindi kintu cyanzanye. Noneho kugira ngo nshaka ikarita kugira ngo n'ubundi makorere sana no mu Kongomani. Naona deja yeye mwenyewe na signature ya kwake iko pale. Aliweza kukuya na wale washahidi watatu juu ya kushuhudia kama huyu bwana ni Mkongomani, haiko Mnyarwanda. Faute témoignage ya hivi munaipinire je na huyu chef d'avenue ana mérité nini ule délégué? Unajua sisi kama vile tume huru la uchaguzi hatuhusike na mambo kama hii. Tumekwisha kumshika, tutaweza kumutoa mahali atakapoulizwa vizuri na mahali atakapohukumiwa. Hapa yenye tutafanya sisi, tutaweza kufanya plant, tutaisukuma kwa justice kusudi justice ipate kufanya kazi yake.